umthwalo wezono zami ususiwe 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 Dwala lesimangaliso nakusasa nje amehlo ethu nenhliziyo zethu nendlebe zethu sezinamathele kuwe siyakuvuma siyakubona ntokuba unguye phinda ukumembatha nanku umntwana wakho bawumbiyazi namathela kuye ngegama likaJesu amen. Baba umongameli obaba befundisi ioffice lonke abavangeli nabashumayeli omama bakwabo bonke omama obaba isibaya ulusha no Sunday school egameni lenkosi ngiyanibingelela bazalwane ukuthola kubazalwane amen. Funda baba John 19 verse 30. Siyafunda kwathi ukuba uJesu ewamukele uvinika wathi kufesiwe wagebisa ikhanda wafa. Kunabantu abaningi abaqale izinto bangasiqeda. Kukhona Michelangelo wayenza ibazi ama-statue, but uma eseshonile kwabonakala ukuthi ama-statues awaqedayo mancane kunalawa angawaqedanga. Kukhona abantu abaqala ama-project bangayiqedi. Khona abaqala amathemu obubungameli bangawaqedi. Kukhona abaqala inkonzo zabo kodwa bangayiqedi. Esikhuluma ngaye namhlanje oqedayo. Amen. Amen. Sekwenzeke konke wathi it is finished. Ngesingisi kuthiwa it is finished.
akasho ukuthi I am finished. Ngoba mayithi I am finished ukusho ukuthi uyena wehlulekile. But uthi whatever le ebengithunyelwe it is finished. Now la kubabhali kuthiwa yini Synopsis Gospel amavangeli kaMarko no Luke no Matthew no John, laba bathathu bakhuluma bona. uMarko yena ukhuluma ngezinto ukwenzakalani yimangaliso. uMatthew yena ukhuluma ngobujuda, ulanda ngesijuda sakubo. Nazo zonke izinto azishoyo azibhalayo zincike kakhulu ebujudeni, right? uLuka yena ubhale naye ngokuzalwa, but yena ke wayifaka ngabezizwe, the Gentiles, right? Uqhamuka yena eyifaka ngo-Elizabeth benoZakhariya beqala lana bethola uJohane. Lo Johane okhulunywa ngaye kade khuluma ngaye ubaba uMvelase ukuthi kwaku umfundi lo amthandayo. uJohane waqala ukwazana noJesu esengaphakathi kwesisu sikaZakhariya. uJesu ekuMariya wathi uma bebingelelana kwakhona ukuxhumana. Abaxhumananga sebese esiphambanweni. Halibona igama lenkosi. uJesu uhambe nabantu ngesonto isixuku kade nisho amasundu ehamba nesixuku. Halibona igama lenkosi. Engene eJerusalem kukhona nabafundi. Abafunda is not the 12, but abafundi yibo bonke ababengabalandeli bakaJesu. Maria Magdalena umfundi, uJosepha wase-Arimathea umfundi, uLazaro umfundi, babebaningi abafundi. Bese kuba khona abawu-12 laba ababalwayo okuthiwa ababesondelene naye. Halibona igama lenkosi. uMeseya eGetsemane basala phansi abawu-9, wahamba nabathathu. uPetro noJohane noAndreya. Halibona igama lenkosi. Nabo wabashiya wathi qala la ukuyothandaza eyedwa. Halibona igama lenkosi. Mase fika esiphambanweni usesala noJohane. La mkhombayo ukuthi nangu mama. Halibona igama lenkosi. Ngiyalapha ukuthi ke it is finished emva kwakho konke lokho. Right? Now uma ke esebuya uJesu uJohane ke yena kulama Synopsis ubeka uThixo njengoNkulunkulu. Noma nezinto azishoyo okuthiwa ama-signs izinto ayezenza uJesu zibalwe zawu-5 encwadini kaJohane, ngoba uJohane beveza kakhulu ukuthi uThixo uJesu ube uNkulunkulu. Halibona igama lenkosi. So uma embeka even eqala uthi ulizwi waye uNkulunkulu, uNkulunkulu waye ulizwi. Uyabona akaqali ngayindaba zama ukuthi ukwazalana kanjani. Halibona igama lenkosi. Ubheka uThixo uNkulunkulu. Right? Now la esifunda khona manje obaba la abawu4 bakhulume uJesu ekhomba kubazalwane.
nangilalela kamnandi ekhomba abazalwane inkonzo njoba it is finished usho lezi zinto swele eqaleni ubaba kade ethethelela izolo ukuze akwazi ukuthi bangene halibona igama lenkosi so he had to start ekuthetheleleni kwezono ukuze akwazi ukubafumana you will never ever ukuthi umazi uThixo ungakathatheleli so wathethelela halibona igama lenkosi wadlula waya kubantu izilelezi zingapha nangapha alibona igama lenkosi ngendlela sayisondelene ngayo lezi zilelezi ukuthi zazizwana uma sikhuluma alibona igama lenkosi wayezwa omunye komunye mayikhuluma alibona wayengale omunye engapha but babezwana mabekhuluma halibona igama lenkosi but uyedwa othola umusa phakathi kwabo baningi sikhona sigcwele uJesu uyakhuluma kodwa kukhona abangamuzwa noma bekhona la eduzane wahamba noyedwa kulaba babili wayongena wathi nawe ngizoba nawe eparadise halibona igama lenkosi so uma ke seqedile laba no nalaka dekhala khona so kufika la kuJohane esethi I'm thirsty uyashintsha lapho uJohane ngoba manje ubelokhe eveza uNkulunkulu kodwa mase ekhuluma la seba ngathi umuntu sekumuntu manje uJohane uyashintsha halibona igama lenkosi ngoba manje useshayiwe uwophila kakhulu but kwafika isikhathi la athi khona womile halibona igama lenkosi now he's back in the physical halibona igama lenkosi so awuthathe ke uvinika bamnikeze wona aphuze bese thi ke kufezwe ini na uthi uJohane esePatmos amehlakhishiwe uthi ngibona kukhona ophethe incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamathelisiwe ngezinkomba eziyisikhombisa uthi wase kuqhamuka ingelosi enkulu enamandla yabuza yathi ubani ozokwazi ukwehla afunde lencwadi nempawu zayo na kuthiwa akutholakalanga umuntu phezulu ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba akutholakalanga umuntu uthi uJohane ngakhala ngoba kungatholakala umuntu but uthi kwase kuvele ingelosi yathi omunye wamalunga wathi hayi ungakhali Johane ngoba nanti iwundlu halibona igama lenkosi uthi waseyabheka uthi mayibheka uthi wayemi ngaphambili kwesihlalo sobukhosi kukhona idalo ezine namalunga awu-24 uthi asukuma athathe ahlala phansi ngaphansi kwesihlalo sobukhosi kuthiwa ayiphethiwe ihabhu amalunga lawa ayiphethe imbenge zegolide phakathi kulezo mbenge zegolide kwakukhona imkhuleko yabangcwele hallelujah kuthi wehla wathi uzoyithatha kwahlatshelwele igama elisha kwathiwa lifanelwe ngoba ngesikhathi lehla kuthiwa lalinezimpondo kwakuyiwundlu elihlatshiwe linezimpondo eziyisikhombisa nemimoya eyisikhombisa yabangcwele halibona igama lenkosi kuthiwa lehla layivela like
ladalula impawu halibona sengiqedake kufeziwe ngoba manje seyizidaluliwe lezi impawu eziyisikhombisa amen kufeziwe ngoba manje kwavela kwasiba kwathi kusemini lavela lasiba lasibathe yini lasitheka lasithele ilanga halibona igama lenkosi kuthiwa ethempelini haleluya ladabuka ikhethini haleluya longena in the place of holies halibona igama lenkosi ngoba manje kwase kukhona umhlatshelo ongenacala ongena kube kanye haleluya kuthiwa ladabuka ikhethini amadwala aqephuka halwe kwathiwa laba ekade befile bavuka bathola imizimba emisha halibona igama lenkosi nolwandle lokhipha abanye elekade libagwinyile halibona wathi kufeziwe haleluya wathi kuqediwe wathi it is finished haleluya no more ukuthi manje kuthathwe umpriest elokhu engena halibona igama lenkosi manje sekuqitshiwe ngoba manje sewungeni iwungu elikaThixo elisusa zonke izono holy matakalasi wila matakala kuthiwa wangena nemikhuleko yabangcwele lasinda ibandla lakhela ibandla halibona igama lenkosi kufeziwe ngoba manje kunesiqiniseko there's a receipt uyabona umuntu mayikhokhile ekunikeza ireceipt ukunikeza the proof of payment hallelujah sine proof kuJesu sine receipt sine proof sinikeziwe sithengiwe sithole ngegazi wina moto wikadala si wina moto wathi kufeziwe kuthiwa usiyawukhulula umoya wakhe but ke ukuze angajabuli uPilato ngoba manje uPilato wayetshela ukuthi ukufa kukaJesu kukuye wathi angakwazi ukumkhulula but wawuyena wathi imina ngizodecide ukuthi ngizofa nini halibona igama lenkosi emva sewudlile ufinika waseya ku number 7 wathi ke halibona igama lenkosi